Petak. Veče ne miriše na rakove i školjke. Legendarni kabare konačno dobija svoju televizijsku formu. Nebojša Dugalić i Boris Pingović donose jedinstvenu kombinaciju poezije, muzike i priče. Daj stani na čas. U prvom serijalu Najbolje priče podelit će sa nama velikan naše pozorišne i filmske scene. Vreme našeg postojanja na sceni nije isto vreme kao ovo vreme našeg razgovora sad. Predrag Miki Manojlović. Sumnja je non-stalna, mislim. Ona je stalno prisutna. Stalno prisutna. TV kabare. To su bili dani. Petak u 21 sat na prvom programu RTV-a.